आकाशवाणी इम्फाल Ngangom Kiran पाउ पाजरी अहनबद मरुओ पाउ लम्फेल फाट की पौने ब्रीदिंग फार्म चथरीबा तरातरे सुबा निंगथौ खंगजुम तोम्बी स्टेट इक्वेस्टोरियन चैंपियनशिप ता मणिपुर की सगोल पौनी की हैसिंग बसिंग उडली झारखंड की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फम थादोखरे ट्रांसपोर्ट मंत्री चंपाई सोरेन अनबो मुख्यमंत्री ओरगनी अमसुंग वन नेशन वन इलेक्शन की हाई लेवल कमिटी के चेयरमैन रामनाथ कोविंद राजनीति दल सिंगल सिंगल लेफ्टन उनरी मणिपुर इक्वेस्टोरियन एसोसिएशन सिंधुना लम्फेलपाट की पौने ब्रीदिंग फार्म चथरीबा तरातरे सुबा निंगथौ खोंगजम टोम्बी स्टेट इक्वेस्टोरियन चैंपियनशिप की ngarang marini chanbu numit fawbuda senior men's stand pegging lines senior men's short jumping junior short jumping amasung senior men's stand pegging short ki sanabasing loisin krai senior men's stand pegging lines ki Imphal da Lansta Imphal riding club की थोकचोम जैकब न साना की तकमान लौरे सिंखई हुनबो पोलो क्लब की नोंगथमम प्रेमानंदना लुपा की तकमान फंगले क्रिप्सा की केस रॉकीना संजंग की तकमान फंगले सीनियर मेंस शॉर्ट जंपिंग दना थांगवेबन यूथ पोलो क्लब की सिनाम साउलिनना साना की तकमान लौरे सिंखई हुनबो पोलो क्लब की थौदम काउबना लुपा की तकमान फंगले मणिपुर पुलिस स्पोर्ट्स क्लब के ताउरेम प्रदीप कुमार ना संजय की तकमान लौरे जूनियर शॉर्ट जंपिंग की दा सिंखई हुनबो पोलो क्लब के पामहिब थाउनाव जमना साना की तकमान फंगले इम्फाल राइडिंग क्लब के लाइश्रम अविनाश ना लुपा की तकमान लौरे सेनियर मेंस 10 शॉर्ट के दना सिंखई हुनबो पोलो क्लब की हौरुंगम प्रीतम न साना की तकमान लौरे सिंखई हुनबो पोलो क्लब की के जोगेंद्र न लुपा की तकमान फंगले मणिपुर पुलिस स्पोर्ट्स क्लब के एम देवनाथ ना संजय की तकमान लौरे ngarangdagi arambai target throw competition so hokre masida sagol thobu sanaroi marifuna saruk yari arambai distance throw gi final ngasi nungtil pung amada sanagani en satang village tagi mapum khangdana mangkre haina leiruraba khulak korungthang dangsawa amasung ds modar maling army na fabo oiramle rajya police ki paun hai फारबमी अनियदु ngarang टेक्नोपोल पुलिस स्टेशन दा मखा ताबा आइन की थबक सिंग लोकनब खुसिनरक्ले हिरमसगी मतंगदा मखोय मखोय की इमुंग मनुंगदसु पाउ पिक्रे हाइरी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फम थादोखरे झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के सीनियर लीडर मसुंग ट्रांसपोर्ट मंत्री चंपाई सोरेन ना अनुभव मुख्यमंत्री ओरगनी सुंगसिन अदुन सरकार पाइमिनरबा एमएलए सिंगना ngarang मुख्यमंत्री की युमदगी टूरिस्ट बस अहुमदा राज्यपाल की मनाक्ट सटकी रांचीदा लेबा हेमंत सोरेन की युमगी अकोइबदा सिक्योरिटी फोर्स मसुंग पुलिस ना सेक्शन न ngak chen की चीफ सेक्रेटरी डीजीपी रांची की डीसी मसुंग एसएसपी ना मकोक थोंगबा ऑफिशियल कया गलोइना श्री सोरेन की युमद लाकी राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ना सरकार पाइबदा यावरिबा एमएलए पुमनमक्का ngarang numidang अथेंगबदा उनकी ताबिरिबा पावसी आकाशवाणी इम्फाल दगिनी वन नेशन वन इलेक्शन की हाई लेवल कमिटी के चेयरमैन रामनाथ कोविंद राजनीति दल सिंह उनब के सरुक अमा ओइना ngarang एनसीपी लुसिंगबा प्रफुल्ल पटेल अमसुंग सुनील दत्तात्रेय तत्कारे के उनखरे हिरमसगी मतंग दलुसिंगबनीना मखोय की दल के वकलोन सिंह फोंगदोखी श्री कोविंद राष्ट्रीय लोक जनता दल के नेशनल प्रेसिडेंट उपेंद्र कुशवाहा यावना दल असिगी लुसिंगबा अनिगा पुन्न उनदुना लेबाक असिदा मतम अमतदा मिखल पांगथोकनबगी मतंगदा मखोयगी ओइब वकलोन सिंह फोंगदोकनब वारी सानकी मदुदा दल के ओइब सजेशन सिंह आइब सेरोल ओइना पिसनकी हानसु ममंग थागी कुंथ्रादा श्री कोविंद बॉम्बे हाई कोर्ट की हानिग चीफ जस्टिस प्रदीप नंद्रजोक को उनदुना हिरमसगी मतंगदा वारी सानक्रे केंद्र के सल्थुम मंत्री निर्मला सीतारमण हयंग अयुपुंग 13 लोकसभा केंद्र की इंटरिम बजट 2023 पुथोकनी मसिना महांग सल्थुम मंत्री ओरकपदगी पुथोकपा 3 सुब बजट नि अमसुंग हौजिक लरिब लोकसभा सिगिना इरोइलब बजट नि इंटरिम बजट असिसु ममांग पुथोकिबा बजट सिंगुमना ई बजट ओइगनी इंग्लिसिनी 23 के जनरल इलेक्शन पांगथोकतुना नौना सेमगदब सरकार लाक्लब मतुंगदा केंद्र की मपुंग फाबा बजट अमुक पुथोकनी केंद्र के एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मंत्री अर्जुन मुंडा ngarang न्यू दिल्ली की पुसाक कैंपस ता नुपी सिंगी ओइबा हॉस्टल फाल्गुनी अमसुंग एएसआरबी बिल्डिंग सयान भवन संगाखरे थोरमद लौसिंग राज्य मंत्री कैलाश चौधरी सु सरुक याकी
Journalism amasung Mass Communication gi mangjil thaba institute ama oriba Indian Institute of Mass Communication IIMC bu dim university ama oire haina shiksha mantraloy na lauthokre. University Grants Commission ke pautak matung ina khongthang asi lokalakpani IIMC na New Delhi gi regional campus manga Jammu Maharashtra gi Amravati Mizoram gi Aizawl Kerala gi Kottayam amasung Orissa gi Dhenkananda lay Hojikti IIMC na doctorate degree yauna atai degree course sing hangdokpu yargani IIMC na Dim University warakpada Information and Broadcasting Mantri Anurag Singh Thakur na nungai phongdokre social media da thagat puwarol amada series sing na hai institute asina journalism advertising amasung public relations kamari lena bahiram sing da magul leba mahiro sing putoktuna lakli institute asina Dim University warakpa se aitihasik oiba khongthang amani haina su series sing na sing thaki Kendra ke Environment Mantri Bhupendra Yadav na hairi wetland manga hapsin mangamduna Bharat ase Ramsar site ki talida mariphuda laire social media thagatpa warol amada mantri na hai hanadi Ramsar site ki talida omputra manga da lairambani magna Ramsar Convention ke Secretary General Dr Musonda Mumbaga unaduna wetland manga gi certificate sing khusinaki mantri na hai Pradhan Mantri Narendra Modi gi lamjing makhada mausai khal kahinda namasung yokatuna thamna na balakulok khongthang singna phiba masi yorok pangambani University Grants Commission UGC na hokib sahi gi December da Imphal channel roi haina lauthok kibadu akhanaba stream khargi oinadi academic session lesingani kunmanga kuntaruk phawba komthok na baware laukhre Ngasi phongba pause singi maro oyo pausingi dam hojik Chingtham Devika leire Devika Thagachari Kiran Nazareth ki halakhidraba ngangom nebi gi hakchang polang police na phangkhiba mai huran basing chahi ahum jail da thamba fine thihan ba yai haiba amadi more da leiba state force ta ising yauna pochai sing piram labadi cherak phangani haiba Tengnopal village volunteer gi warolna ngasi phongba pauche singda maroiba paw oina phongnari Indore da amot akai singnabagi tha mada lupa koti ahum mari talhauri haina poknafam da maroiba headline tawduna phongli Khwairamban Kaithel manungda heavy vehicle sing changba yaroi haiba lenga ki order mawa laudre haina huyenlan pauda ahanba lamai da phongli Chahi nauribi nupi macha ani hanjin ijet mangan kiba maimom abo thabak suba jail da chahi tara mari phadok pikre haina Manipur News da maru oiba headline tawri masiga manaba pauda tongan ba mawong da headline tawduna Imphal Free Press amadi Sangai Express Manipuri edition da su ahan balamai da phongli Lal asina sel thumgi awaba kaya mayok nare angang sing private school da mingchan ba ngamdre yengsin gi tangai phadaba leire haina Ichel Express ki anchor kalam da phongli Village volunteer ngangom nebi gi hakchang polang Nazareth phangle haina Sangai Express English edition da maruiba headline tawri Michael amasung khabagi asiba hakchang laukhiroi haiba JAC gi warol sana leibak ta maruiba paw oina phongli masiga manaba paw naharol gi thodang da su JAC gi demand sing pidrabadi hakchang sing lauroi dawri haina ahan balamai da phongli People's Chronicle da Moirangang Khalawai da sakhang daba sing na pharuba miyoi anina UNC da matengi da magwakat kibagi pawna maruiba headline tawduna phongli MSPDCL na mai huranduna sizinaba singda action laukhatlagani haina Imphal Free Press da ani suba headline tawduna phongli Hills Hornbill Express da Naga singi maru marang hunbagi kumhai luingai ni Tamenglong da pangthoklagani haina maruiba paw oina phongli Naga ani nongmaina namduna faruba Jeliarong Students Union na yaningdaba phongdorakpagi paw Ganfu Mail da headline tawri amasung Tamenglong jila gi tongan ba loop singna Tamenglong da gari sing changba thingkiba adu MLA ga yanaba purakpadagi handokre haina Tamenglong Times da maruiba paw oina phongli Kiran Thagachari Devika aroi bedamaru yo paw amohanna Lamphel Fat ki pony breeding farm sathariba taratari suba ningtho khongjum Tombe State Equestrian Championship ta Manipur ge sagol pony ge hai singba sing udli Jharkhand ki Mukhyamantri Hemant Soren pham thadokre Transport Mantri Sampai Soren anawo Mukhyamantri organic amasung One Nation One Election ki high level committee ki chairman Ramnath Kovind na rajniti dol single leptana unari paw loi jare